емтихан тапсыруға кетіп баратырмыз. Шыңғысхан, привет тебе, дай. Сансене, Рей, Шихану Найзабеков Таджимурату Долбаевичу, черный пояс, 7-й дан. Құрметті ата-аналар, құрметті осы бүгінгі аттестацияңызға қатысушылар, балаларымыз. Бәріңізді бүгінгі күнмен құттықтаймын. Бүгін жиналған күніміз, өздеріңіз білесіздер, не үшін жиналғанымызды, осы аттестацияңызды бірінші қадам каратэдегі, соны сіздер бүгінне тапсыруға келдіңіздер. Бәріңізді құттықтаймын, жолдарыңыз ақ болсын. Барлық үйренгендеріңізді бүгін көрсетуге тырысыңыздар. Уважаемые ученики, уважаемые родители, рад приветствовать вас сегодня в этом зале на полгода аттестации Всеказахстанской организации Кёкушинкай карате. Каждые полгода мы проводим аттестацию для наших учеников, для того, чтобы проверить их не только подготовку, технику, но и, конечно же, то качество, которое называется дух карате, для того, чтобы понять и, конечно же, их наставить на тот путь, которым они должны будут следовать, пока не занимаются карате. Os